mai thu kong chun bang pen dang lok pini la bang so jasemet ASDC KSA KNC Central Committee hin pen kacheng wai pon teng si kapathik pon non kedo bom India Parliament se aponsi tuan jila pun dula wajah distrik penangkil ini saya itu orang dula masih itu memai sekali orang betul cengkori dula masih pini la bang so mai ini pen kacheng rumah jasemet lampri kapajang kasih song se ang deng ka break lo bukan ini tanpa lo je ni tu ham ladak Samsung Sing ti ru Samsung Sing ti amar beri long ci song pon ko lam thike son lo je non Indian Parliament long monsoon session do bong lo base bangso la so monsoon session long itu Utama state ki create ponji panji ni tum pressure people lo athe malang bangso utama state bang article 244 a ke ki damtang antame tum hanchi pi মানে provision হবে বেশি আসন পাঠে বমলো নাসনসি কিদামতাং ইপুদেস তুম তামে ইসিং দেংকালো MOS sonsi tok thek jolo lapen thu song prok tum tame MOS si part 2 la chi tok thek jolo tam utama state ke nona pilok papling de ke papling de ko pialam the ko people atama kisung do la tum ave la ke kisung ga ave bui bolon itu mangke athema la bangso kisung ave polom the bangke hala 6 sidur program 20 part 1 along tok lo hadake jongsi kalbenglong NC la tum phan utama state article 2 la bangso create je ninghang bole te dak la bangso provision long pen piun ko hadake tok dak do koklo ulote ki piun ni lam thaibe ji sitame la tum pimi bomu bang ke chini tame si politics yang pacu bai bo pimi bomu chini si la tum ke dam tang tame non jasimet ke dam tang congress tum ta pacu bai dolo ha 1969 hota itum FSC non pacu bai dolo la pe non BJP tum danang pacu bai non BJP nang pacu bai bolam the bang ke noheta nili than bolo je kosolo labang so dai tum karbengong thomas council long BJP tum government nang chari rengko kosolo tum bithi bila tum theglong ji je dayak lomi tum small state agenda do BJP long ke kuhaji tum pachi thang bolo di forong so pilama tok khedlo la so pen se pinan ke tum BJP long kachira dun tum da dolo la pen ke hala BJP long general secretary house of the bomu tape gao alang thame tok dir su ni tum long si government wang lo bote thomas state bang tum jingwai po Ratnat Singh ki bang hu same dok maka bang tame utama state bang ke ditum government ke bang loti ditum mathapo la song chi el kat mani kheroni hang asong songja po tum BJP kaprek bang lo sadase nang chichak lo utama state po jong sila tum pione budala so ka chichak ta bidanai ajano se politics se chipai phan pu pai mene same hada ke ki pai phan pu sining de lo budai mene same la bang so ako kitok la du ko itum 6 sidul la 20 tibu 1 la sobong kitok do ko utama Redun masih lapong so laun kote nu phanang pachu bere nangne itum bala bangke Thomas State create non joy kilo itum bang implement lok cholo masih non parliament session long to MP to metum pressure nang ko masih labang so kali bote itum ajo ko an ma jur ke ding se an do se itum Thomas State ki create mar kilo ma ki sum do ko gi bolam the bangke non sum bom lo non alang le tame itum MP Horen Singh be tame labang so non sum session alam the pon pasik dum si itong lang so nang kipatun di pansin itu dak mentame alang pantame result di pila tung kacot lapen kacuning itu labang so program dak pada lah hello minister mana tum pinpura lo kumar desi pajagan oh nili tum la ino no how minister Amit Shah pan pajir ji ta DCR deng se pajir po tame tum pajir pon pela so pansi lapen ke panong lor bang ke home minister phalo tame chief minister phan la pipo dan litum karbinglong CM phan PG MP lapen ML duan phan PG CM phan bang ke daitong CM phan bang ke state government pakoi nang ko lapen chief minister bang ke union government phan pakoi nang ko lapen MP ML tum dalang tum kopi ma labang so arul ke plimi teman ke labang so state bang ke pli dun nang po si tum ML duan phan tabi tum kopi bang ke pilap to lah selamat ya mana di government jadi impact ni jadi mana itu isi pen langdam lo bolte non BJP tum ka khela teng kote isi bang ke phire me do bolam thi bang ke jon manipur long isi
khai khai charbo do bomlo khai charbo do bomlo amasi non puta me hada ke paham niban matha the punang koklo theman ana jur giding apita me dong prime minister tame dlam thiningi dalo labote hada kopi posi tu matha dang ko kopi posi matha lasmangso ke pahami hom matha de te ma hada khai so dum chi bhong isi manipuri bangke hindu maitai lathum si maitai polo hindu polo lapen ke hada ke kuki ju la sabangso khai to amasi la bangke kwan lo maximum la bangso akisung ke phobang kuki ju a tribe tum la polo te hala bangke isi schedule ba st asotum aposi lahai phan st tumhan ki isi la tum ni litum ka hidden agenda video lonke athak si pujong tam hala tum han bangke koson ma ki ber unji pola so polisi ke hidden da tum do aposi hala so bang tum bangke non makat nangkang hon ka jimso pinsipidia bang ko hormo ke ni tum theglong le asi presas la pen itum hala bang so political desa mas dison bang kapacit tonon theksi tum chun unji pusini ling matha Karbiango ra tum hempre ke nang ko sani la so hempre ke nang daga kapre pe song si ha jam busi ke masi la so hempre ke do mai bote harape nai botona re lahlo litum long non anta ke success unke wangke jakong kabe pohmu ke lata kalang lo etum hok lo hemprek bangke karben long kadu ka berat tame ningje lo hemprek ani hang same labangso kosol platform da koson ba si claim nai labangso homu bangke matha bang medet same karben long arat kadu wita hemprek aning hang ko masim isu si ani det lo amasi ningje nang ko pohmu jostam aning lo hok hak peke hemprek ki claim nang ko koson si presas pi koson ba si claim nai Lote homu bang along bangke kacing no ba kacidana nang kogji bote hala so kacidan long bangke alang tumpan te kopine kimia tuar bedaji lote enke same hala so tupar ka bidat bat sialang non son ino BJP MP Holan Singh depen te boda CM ben lok hem program ekdom ajur tipiret bote alang tum bangke alang jungjung ami thang la so sit long bangke kidang je apana problem de tahai lasi homu bangka latum aswan ma jur ki pinang ki claim nai habang claim place tame hemple ke nai homu ban si tum rat han bangke thanbom lason ji theglong lasi lason ba bangke chok chidaji ma lage pil tholo lapen ki pina hong kampen hemple ke hang dum do ahok lo non son son ki dam tang same tum theglong lo je pinangan bangke position tum don tame aki sung do lo pinan bangke isi bak latum hanja kong bobi nang nakote central government ben sibe enforcement director ED tum pothai po CBI pothai po ola sonang geisi opposition ki sung do la so ke sung chichak ne jirde po homi sila tum chilangam e dukok stamina tum isi unite isi la tum da Indian pola so India pola tum alliance kamunai son thek dat pot na son thek dat bolte tum dakar biang long tame te pinan regional pukachi pudon social organization tame hala bang matha dam uira labang so bang apor ining pen matha pensi labang so bang matha vek nei ma ipu pen matha rong ko la ke gopini ta le bilet to gopini bote la bang kem thek tame aho and break kan future na la ining pen matha klong kalang ko homu so matha kurlo bote unji pusini le ning ke से बागारू SDC তিনটা সংগঠন মানে একেলগে ইয়াত আমি ধৰ্ণা কৰা বিষয় তিনটা বিষয় লৈ পেলাই আমি ধৰ্ণা দিছো ইয়াত এটাটো সংবিধানৰ 244 ক ধাৰাত হেতু লৈ কাৰ্বি আংলং আৰু উত্তৰ কাছাৰ ৰাজ্যে ডিমা হাছাও ৰাজ্যে যোৱা 50 বছৰ জুৰি দাবী কৰি আছিল দাবী আহিছিল কিন্তু ভাৰত চৰকাৰ জুনে নচলাক কংগ্ৰেছে চলাক বা বিজেপিয়ে চলাক আজিলৈকে আজি 50 বছৰ পিছতো এই অনুচিত 244A কনস্টিটিউশন হেতু ধাৰাটো ইমপ্লিমেন্ট কৰা নাই কাৰণ ইয়াত হেমতে ইয়াত অটোনমাস ষ্টেট স্বায়ত্তশাসিত ৰাজ্য গঠন কৰিব লাগিছিল কিন্তু গঠন নকৰিলে এইটো এটা বিষয় আমি সেই বিষয় লৈ পেলাই আমি দাবী জনাইছো যে বৰ্তমান যেটো বিজেপি চৰকাৰে ইমপ্লিমেন্ট কৰি দিয়ক ইমপ্লিমেন্ট কৰিবই লাগিব কাৰণ বিজেপি চৰকাৰ আহা বা চৰকাৰ নাহা আগতে মানে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে ৰাইজক যে চৰকাৰ আহিলে অটোনমাস ষ্টেট গঠন কৰি দিব 244A টো ইমপ্লিমেন্ট কৰি দিব বুলি কৈছিলে এতিয়া চৰকাৰ আহিলে দিল্লীত বিজেপি চৰকাৰ
গুৱাহাটীতো বিজেপি চৰকাৰ অসমত ইয়াত কাৰ্বি আংলঙতো বিজেপি চৰকাৰ কিন্তু আজিলৈকে সেই কথা ওলাই নাই ইমপ্লিমেণ্ট কৰাৰ কথা ওলাই নাই তেখেতসকলে মানে সেই 244A ক ধাৰা ইমপ্লিমেণ্ট কৰাটো সংবিধানৰ যিকোনো মানে কথা বাধা দিব নোৱাৰে তাত মানে স্পষ্টকৈ লিখা আছে গতিকে চৰকাৰে অসম চৰকাৰে কাউন্সিলে বা চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে লগ লাগি গোটেই চাই পেলাই 244A ক ধাৰা বা ইয়াত কাৰ্বি আংলং আৰু ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং ডিমা হাছাও জিলাক লৈ পেলাই এটা স্বায়ত্তশাসিত ৰাজ্য গঠন কৰি দিব লাগে Nang litum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.